Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vek ule February ni som pali sang ni som ni pali ania kan thria thau angin tlem lai dewa khan puria ta ten boruak anron nei deuh hata heng awang hian mei che pakhat chuan puria ta chunga FIR a thelu tani kha hemi chungchanga hian inremna thatak an nei ta a Mizoram State Commission for Women chuan hemi chungchang hi ni som pathum February sang ni som ni pali khan thu chua siamin anron ta langa lalbia khlui le lalhria renga changte chungchang heti hian anron ta langa ni voin hian complainant le opposite party te anron in lana an har satna tengun takin kan soipuya chumi nu chuan opposite party chuan complainant hna ngai dam dila du thuwa soya Mizoram State Commission for Women riat puina in party te hi anin ngai dam tonani amai ro chu in ngai dam na hi publica ti chuani se ti ania chuti chuan party te in rem ton na angin opposite party pulal riat renga changte hian a Facebook wala ngai dam dil na hi atar lang halani social media le pon lama he thu le hla hi amoi lo zonga ti tlang than to lo ni se ti hi party stele Women Commission du dan ani pok Mizoram State Commission for Women chuan he case kai noya social media thu post le tarlan zong zong video le post sang te po a post le tarlang tu te lo delete turin Mizoram State Commission for Women chuan mitin te angen ani ti chuan he case number 8/2024 hi voin hian ti topani Mizo khotlang nun le mei che chon chai chungchang Dr. Lalian Pui Konli Scientist Wildlife Institute of India Dehradun in Asia hi ngai thak chun zom te ang mi pa in I om nuam lo rok khopin fiam thu emo fakna emo mai ko ra mangin mi pat mei chiat na rong ka in I tak sa chungchang a soi na fiam to chem ti hi Mizo mei che pum ro pui tling china kan ngai te hi zo tila a chan na tur chu a chiang sa mai ome o voi tam tak katong to ti ani vekang Professor Desar Kaltner psychologist lar tak chuan powar nei ni in hriat na powar nei ti in hriat na hian mihring ril ruput bang ati danglam thei dan kong rang kum som ni panga chung te meu azira an mihring zirte chu lom ni a an then phoka lom khata chuan mithil ti thei te powerful engemaw zong taka thiam na theina bik nei emo din mun tha sang chelte anda a lom khata chuan thil ti theina powar nei velem lo ten da ani an zir chua poimo tak pakhat chu heng mi thil ti theite hian tlak cham lian tak pahni nein mi din mun hriat thiam na empathy le mi ril ru le thinlung emotion tur don thiam na te an tla cham du hle ti hi ani Professor Keltner ate zirna vek hian kan tar lan to midang ril ru tur don thiam lo na le mi hriat thiam na tlak cham na te chu mi pa a anasa hle ti atilanga hengan tlak cham na hian ani na pia ba ka mei che hip theina nei nia in hriat na le an che vel mei chiaten an ma ni laka sexual interest nei tura ngai na an nei na sa in an ngai bel ma hle heri ruput manga wang hian sexual advancement kan ti ang chi mi pat mei chiat na le hursual na rong kaya mei chabiak ve thlem le chutiang be cheina lam hoi a keng telani antibok kan soi zui ma in Mizo society hi mi pa te vo bik lut na ani ti le chu vo bik na chuan mi pa te chu mi pa ni ve lo te aya din mun tha sa a ada a chumi awang chuan paragraph ma sa a kan soi to thil ti theina khi kong rangin chi rang Mizo mi pa te hian an nei ani mun thuk taka ngai tua chuan Mizo context a issue tam tak abik takin mei chia le mi pa in karemo mi pa le tuai patil te in kara thil thleng to te le he zirna in a zir chua finding te hi a in mil ngal thapa he hi tun nai maya Mizoram social media deng chuak buaina Mizo palar tak mai khriata changte in a thiam na rona atan puina mamo tu nula pakhat alo chon chai dana khana chiang veu ome thil ti theina le din mun that na hi a thil ti thei lo jok le din mun tha lo jok te laka
man sual hi thil ol tak ania Christian te ti atana om lo tak ani bokani he isu hian soizui a hlo hle a soizui na le online ti an chuan mizo society a meichia te sexualize na hi ngaya kan nei hle ti atilanga a poizia le atuar tu ta na a hre omzia abik takin mi paten an ngai tu pui thiam lo zia a pholang na sa hle ani kan ram ro rel na insang assembly house chunga meu po meichia sexualize na athen bok khamo MLA larin tluanga sai loin kan MLA meichia chungchang soin ram ro rel tu te mel an mela alan ai ma hian mi pathin lung hian kan en ma ang ti a hlom ti in kan ram ro rel tu te le mi pui ma a khatiang a han soi ngam te kha kan van tlang nuna meiche sexualize na kan ngai nei zia normalize atilang chiang hle a kan MLA nula thiam na le Mizoram mi puite din saktu ani nalai mukana alan dan le a meichiat na aron thlur bing khan kan ru ruput mangtang puidar thalang aron chop bokani heng kan soilan te hi ani na soitel lem lo po in mi pa anni na andin mun thasa ading anni ba ka kan ram pum puyang po a mi chal lang le din mun thapo taka omman nia andin mun tha an man sual hi mi pa ngai te ti sual ain apoi le zual ti in hretakang mo anni angin hetiang hi andin mun atangan ti du ni chuan minol puite thinlunga poi nilawa hriat na le ngai zamna apek zual sawarin om na tho na hun le mun chunga meichia talaka hleilen na hi tongka ani emo mit mei emo po ni se Prevention of Women from Sexual Harassment Act 2013 dan kal tlatani ti kan hriat non le a thome meichia te po in he danin min hum hal na hi kan hriata he dan hi na tho na muna kan hima ril rungwam le zalen takana kan tho theinan man tangkai na chang hrele zual bokila adu om tak zetani assembly house chunga thil thleng chungchanga malak na om hriatani lawa apoi hle a BB ile advocate hriata changte inkara thil thlenga ero hoisen takin atuar tu chu ron pek chuakin athiam dan angin ma ala a mitam takin andem let lau thungkara mi thanem tak abula kanding tlatani athil ti hian meiche tam tak ti chakin hoisen na apek mai ba ka mi pa an farnu an fanu te emotana mangai na ne na khovel thajok siam sak du tu te thlengin hoisen na pe ani mi hring hian du om ti zong te mel du zong te kan nei veka it na te po mi hring zia ani mi pa poin a meiche mel thati zong te ne na za tak chunga i mel tha i du om ati chuan thu hriat nuam ania amai ro chu inza ton na tel lo adong song tu phalna lalawa aril ru tur don hau lawa mi pat mei chet na lamrong kaya in chon chai le a hun le a mun ni lawa chu tiang soi chu mani mi hring pui za lo na na satak akok thunga a soi tu a in ti ne pa adong song tu tan a hre omin ana em bokani Christian zirtir na nen po a in rem thlap in za ton na te mi thin lung ti hre om le tina lo zonga nun man hi khotlang nun ti nuam tu khotlang ral muang le zalen na siam na kong ani Chief Minister pulal du oma chuan ni som pathum thani sang ni som ni palia CMO conference press conference na ina fake account an chui chua zel tur thuwa soi Chief Minister chuan fake account chui chua adu chan chu ati tu te hual wang ani lo ti soin chui chua thei lowa ngai la party mai ni lo thenom le then om mimal in be na tan te po kan lamang mayang kan society ati chewek don ati sarkar masa fake account na wangin complain athe lu thu soin pulal du oma chuan sarkar masa an chui chuak theilawa sarkar na kan siam nuwa kan chui chuak mai ti in amimal a huat wangani lo thu a soi bokani Forest Department selling forest range le Troy Wildlife Sanctuary staff 10 February ni som pakhat khan tuirini lui kaba silai ergan nena ramwak sawa za som thum le pahni le thlei pasari te meu kap tu mi pathum te chu manin February
mi som le pahni zan khan central jail anda lutani dan lawa savave le thelei kap tu te hi tlung vel khuwa veng hlun venga mi te vek ni in lalchuan oma kumsom thum pathum son of zalian tluanga hs tlang khuma kumsom ruk pariat son of salthanga lal thazwala kumsom li pakhat son of lalzara te annia wildlife protection act section 9 31 34 36 39 le 51 to chanaman anni kum thum thleng zel tan le cheng sing ni le sanga choi tir thei annia February ni som ni le paruka kot ma in lan le turan ni sawa le thelei an ka te hi tukum velik za pariat vahui som tuklo som kolrit som vate pani kulher pakhat liandorit pakhat leikap sen pathum leilubial pani leimei par pani te annia angkut tang hian air rifle pani le amu box khat SBBL pakhat le amu som panga ba ka hand pump air pump pakhat mansak anni bokani kotin sumti chingpen thu boya thiam lo achan tir to lai autonomous district council MNF legislature party leader v zirsanga chuan leader atanga aban na the luta MNF legislature party le MNF district headquarter longtlai office bearer thukom chuan aban na hian nol sakani LADC executive member MNF legislature party deputy leader Siro Ngura chuan an leader Vizir Sanga hian sangni somni pali February ni kwa khan leader atanga banna athe luti soin February ni som pakhat khan MNF legislature party le MNF district headquarter OB10 abanna hi an ngai tu ani LADC constitution conduct of business rule 2010 en chungin Vizir Sanga din huna legislature party leader achel theilo na an mulawa wangin leader atanga banna athe lu hi an nol ti asoi lai ADCA chief executive member LADCA MNF legislature party leader Vizir Sanga hi LADC sum ti chingpen thuboya special court prevention of corruption act chuan thiamlo chantirin arema zela khunghal turin natia court thurem na lungoi lovin Vizir Sanga hi high court a azwal kota a high court chuan thurem na lo om to chu kalpui ri lo tur ti in Vizir Sanga po komin January ni somthum pakhat khan bela chua lai lok ani